Anginakusupa. Super. Wenza nempilo super. Ngisitshela ama-piece drop. Ama-piece drop lawa kwaphi? Iphombe u-offload izimota. Thole okuncane. Uphiwe yini ngo-offload imoto ethweleni? Ngitshela ama-avocado. Ngibamabhanana. Bakunika imali. Kutshela uzimala kula abu-fixed lokhu amakhasi. So ubone ukuthi nxa ulanga lapho nona yafika $5. Kumbe engxenye uthatha okunye nxa kungela ngakho isikhathi akulana. Yathatha okunye ukudliwayo. Khona. Unemuli. Imuli khona but awucaca kulento ecacayo emhlabeni. So uzahlalisana naso offload izinto. Sakwazi okusazi uNkulunkulu lokho kwakithi eZimbabwe khona. Lokho okusazi uNkulunkulu. Kunzima obukhulu. Akunzima vele bukhona. Akakho umuntu ongakuboni uyasazi kodwa ivino isipofu uyabona because la yamzethi alisho ubuzima. Hayi yabona. Kunjalo. Khona ubra. What is like? Ubhuti sikhulume laye futhi siqede laye. Ngibona ngathi sesukile khona ubhuti. Okade ukhuluma laye khona manje. Nangu la. Khuluma laye. Mntama unjani kodwa? Uthini? Yabo njani Mr. Two? Nomphilile akungitsheleke ukuthi wena ngokwakho imuli liyenelisa yini ukuphila ngakhona ukuthola ezitaladeni? Vele kunanto right lapha tu. Akula vele. Ukhuma ubomba ukhuma vele kunanto right la. So uyakhiya so uhlanganisa njani imali? Vele kuyathela i-stress lokhu lokuthi ukhuma ngakho vele hayi ingcono sithule tu. Mina vele angifuni ukukhuma ngakho lokho. Ngikhuma ngento engela 2 box elizweni lami.